Ngubingelele ngiphinde ngomukela mbukeli ukuthi manzo sikulethela zona ke indaba ehamba phambili njengamanje uMax ke umfo wamakhanya usedluliseke ke umlayezo ke omncane ukuthi bacela ke bemnike inamba kakhuzani ekwazi ukuthi ke akhulume naye before ialbum yakhe ke ukhuzani engakayidideli njengoba ke khona ke into encane ke afuna ke ukuyidlulisa kuyena ke umfo kakuba awizwe ke nangu ke uMax ecela ke induna zakhe lapha na ukhuzani kuba zimdlulisele ke lo myalezo noma zimnike inamba kakhuzani ukuze akwazi ke ukudlulisa ke lo mlayezo kuyena ke ukhuzani ngqo indaba ke ayipheli kwesimanzonzo awizwele ke nangu ke yena ke uMax ke umfo kamakhanya siyabonga khuzwayo noma mhla ka1 khuzwayo noma mhla ka1 ake nithathe inamba yami ninikeze ukhuzani wedla mlenze ngicela ungifonele ndoda kuyaphuthuma cela ungifonele mfowethu kusheshe bafu kusheshe nje kuyaphuthuma uma ngenzeka nje ungalali namhlanje ungangifonelile kuyaphuthuma ngiyalibaziseka la ngiyalibaziseka ndoda ngilinde iphone call yakho before ngisebenze ngifuna ukusebenza manje ngifuna ukusebenza kulate manje sebekhwele kakhulu phezulu kwekhanda ngifuna ukusebenza manje ndlamlenze cela ungangilibazisi mfowethu mhla ka1 noma khuzwayo please nikani ndlamlenze inamba yami ingifonele fast kuyashesha khona into ekumele siqale siyilungise nendlamlenze ebese ngiyaqala ngiyasebenza ngifuna ukusebenza bafowethu akuphuthume bakwethu kuyaphuthuma ngifuna ithi fike ialbum yendlamlenze yibe ngiqedile ukusebenza ebe clean amabala ngifuna ukushanela amabala manje ngifuna ukushanela amabala khathele kade bekhwele ekhanda lami kade begibele ekhanda lami sebegibele banya benza yonke into ngifuna manje ukushanela amabala manje ndlamlenze ngifonele kuyaphuthuma ndlamlenze ngifonele mfowethu ngifonele